Dobrodošli u kratak kurs o tome kako postići željenu emociju u sceni u filmu. Pre svega treba da se zapitamo koja je to tačna emocija koju želimo da proizvedemo u očima gledalca, da li je to tuga, da li je to inspiracija, preispitivanje nekih svojih odluka ili neka akcija recimo. Dakle, dobro razmislimo o tome koju tačnu emociju treba da proizvodi ta scena i tek kada se u potpunosti odlučimo, možemo da se pozabavimo sledećim stvarima. Pod broj 1 to je kompozicija i kadrovi. Dakle, uzet ćemo za primjer scenu u kojoj karakter ispituje dosadašnje odluke. Dakle, ideja ove scene je da se karakter nalazi na mestu odakle se vidi ceo grad u kom živi i da on kroz gledanje u taj grad se prisjeća svoje prošlosti. Sad, za ovakve scene kadriranje je veoma važno. Ja sam konkretno za ove scene koristio 3 različite vrste kadra. Dakle, pod broj 1 to je total, fokus je kompletno na gradu, a naš karakter se vidi maltene kao senka koja ga posmatra. Zatim imamo neke ovakve medium shotove u kojima je takođe fokus poprilično na gradu, ali takođe i karakter je dosta više izražen nego u totalu. I za kraj imamo close-up shotove poput ovih u kojima je faca mnogo izraženija na karakteru i jasnije se mnogo publici vide sve emocije koje on u ovom momentu proživeo. Sad kad smo završili sa snimanjem i kada smo prvobitno napravili neki plan, zatim nakon toga snimili te kadrove koje vidimo, potrebna je montaža. Sad, za scene poput ove, brzi kadrovi, kakvi bi na primjer bili u nekim akcijnim scenama, jednostavno nemaju smisla. Tako što više želimo da nam kadrovi budu duži, kako bi publika mogla da upije tu emociju i da u potpunosti razume naše karaktere i da se jednostavno saoseća sa njim. Dakle, ovdje su nam cilj spori kadrovi, bez velike količine pokreta u njima. Sad naravno i kolor korekcija ovih kadrova je dosta važna. Dakle, ovdje imamo primjer jednog kadra u kom imamo znači kadar kako je usnimljen i imamo kako je urađena kolor korekcija. Veoma je važno da boje isto tako budu dosta dramatične, da sve ima neku svoju priču, ali naravno da ne preterujemo sa efektima kao što i generalno gledamo da ne preterujemo. I za kraj kada ste sklopili to, naravno potrebna i neka muzika u pozadini koja će da još više dočara tu priču ili eventualno ako je u scenariju tako da karakter vodi neki monolog ili da jednostavno radnja teče svojim tokom, ali najvažnije smo prošli, dakle sama kompozicija kadra poput ovog je takva. Za bilo kakvu drugu vrstu scena koristit ćete neke potpuno drugačije trikove, ali cilj je da postignemo tu emociju, da osoba kada pogleda ovo, da zapravo osjeti ono što karakter osjeća u tom momentu. I za kraj možete pogledati kako izgleda celokupna scena i možete proveriti da li zapravo sve ovo što sam pričao ima smisla. Ako želite snimam još ovakvog sadržaja, obavezno podržite ovaj klip i bacite follow na Instagram.